wabarakatuh, sahabat Agus Beraya. Hari ini saya meliput pernikahan di Kampung Kiara Buah, Desa Sukasono, Kecamatan Sukawening. Foto lu apa? Oke, siap, bentar, tahan dulu mas. Sip, 1, 2, 3 masukin mas. Terus tahan dulu mas. Rapi-rapi. Nah gitu. Sip, tis, salin tis. Salin tis. Nah gitu, tahan dulu tis. Oke, semangat. Salin tak. Sama aja nggak? Oke, tahan dulu ya. Nah gitu. Semangat, mama. Ganeng gitu. Tempat anu orang terus di siapin. Kanggo pengantin di payung ya di pengantin di mana? Di mana? Kayak di mana? Di samping saya pengantin. Amma ba'du. Puji kali syukur mangga urang sami-sami sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan qudrat sareng irodat mantana. Alhamdulillah urang sadayana tiasa kempeng ngariung di ieu tempat oge teu hilap rahmat milah kaselamatan pamugi dilimpahkeun ka junjunan urang sadayana nyatana nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'ina, tudugi ka urang danang tumut sarta tulup pamantena. Mudah-mudahan urang sadaya sing kaangkeun umatna kenging sapatul umma engke di yaumil jajah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para alimil ulama anu kusim peuring hormat, para ustad-ustadah anu kusim peuring hormat, oge ka Bapak RW na, Bapak RT na, anu kusim kuring dihormat, kehilap Asyikul Maqasid, keluarga besar di panganten, calon panganten istri anu kusim kuring dihormat, oge anu kusim kuring sangat dihormati, oge anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ka keluarga besar rombongan di calon panganten pamegat. Alhamdulillah antos aya di lokasi. Simkuring selaku pengatur acara moal anu pika saur muningakeun di acara walimatun nikah antara di keluarga besar nyata di dieuna di calon panganten istri Teh Retika Putih Yanti sareng Enti Sutisna
di diana keluarga besar Bapak Ujang Aris sareng Ibu Nuraini Belah di di YouTube. Pali dituna nyata Bapak Ahmad Jani sareng Ibu Mimi. Begitu nak, mudah-mudahan pidoana ti sadayana ya acara sing aya dina keberkahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Sing kuringat urang ningakeun acara-acara anu bade dikapayungkeun nyaeta dina acara walimatun nikah antara Teh Retika sareng Antis ieu nyaeta anu kahiji pembukaan, anu kadua pembacaan kalam ilahi, anu katilu acara serah terima dina acara serah terima eta yang pokok eta anu kahiji acara Udah. Oke, siap 1 2 3. Siap, masih tahan. 1 2 3. Mana ditampi? Oke. 1 2 3. Sip, ya pelukan, coba pelukan, cipika-cipiki. Pelukan, yuk, nah gitu terus. Nah, nggak atas. alhamdulillah. Anggo walimahan? Oh iya. Dia balik itu yang mama seperti itu. Saya itu tahu ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyul adim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah. Alhamdulillah, bisa kami katakan engkau kepada adik kami kakak yang bernama Rebecca Supriyanti binti Zakari dengan mas kawin emas perhiasan emas seberat 16 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rebecca Supriyanti binti Bapak Biar Aries dengan mas kawin 16 gram emas dibayar tunai.
hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidul awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu taala an kulli sahabati wa rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wa afat wa tahdilana biha jami'il hajat sogoyan min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fi baina urusyaini kama apa baina sayyidana Adam wa sayyidatina Hawa wa apa bainahuma kama alabta baina sayyidana Ibrahim wa sayyidatina Syara wa apa bainahuma kama alabta baina sayyidina Yusuf wa sayyadatina Zulaikha wa Fatimah Zahra biaduli wa apa bainahuma bi wadati wa walidi wa zuhni lahuma naslu fi banati wal auladi wa barik fi azwaji fikihina Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina wa qurratuna ayunina wa ja'ala fi hadil akad bi sihat wa sakinati wa rahmata subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakati umul Quran wa mujizatu Kereta ganggu ya kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Minta disaksi kepada semua orang yang ada di sini. Saya membayar mas kawin dengan berupa perhiasan emas seberat 16 gram dibayar tunai. Terima saya dibayar mas kawin oleh suami saya perhiasan emas 16 gram di Jakarta. Khairan. Alhamdulillah. Nanti malam. Saya bayar. Ulang. Tambah bener. Bener. Pak Asepnya tuh beja. Senyum. Senyum tapi kasih 1, 2, 3. Oke. Yuk lanjut. Bulan padang. Hah? Terbalik. Nyukruk galurut di karuhun mutur lacan para wali. Saling lihat. Senyum 1, 2. Nyamuang. Oke. Kabalarela. Ditinggal